Yes, alright, welcome back, bienvenue, ikaze nanone kuri The Mic Radio ndetse na TV wahisemo neza. Tugiye muri short biography y'uyu munsi rero dufite uwo twita Nicki Minaj. Amazina ye nyakuri ni Onika Tanya Minaj, yavukiye St. James, Trinidad na Tobago kuwa 8 Ukuboza umwaka w'1982. Akiri muto umuryango we wimukiye muri Queens, New York, aho yakuriye. Yagize rero ubwana bugoye kubera se wari ufite ibibazo by'ubugizi bwa nabi no gukoresha ibiyobyabwenge wabahohoteraga umunsi ku munsi. Minaj yize muri Fiorello H. LaGuardia High School of Music, Art and Performing Art, aho yize acting. Ku bijyanye n'idini yagaragaje ko afite kwemera gukomeye kandi yagiye avuga ko gukomeza kwizera Imana byamufashije mu rugendo rwe rw'ubuzima. Minaj yatangiye umuziki mu mwaka w'2000, akora mixtape yakunzwe cyane hagati y'umwaka w'2009 ariko na 2007 na 2009 yaje kumenyekana cyane nyuma yo gusinyana amasezerano na Young Money Entertainment label yari Wayne mu mwaka w'2009. Album ye ya mbere Pinky Friday ikaba yari yo muri 2010, yaje ku mwanya wa mbere kuri Billboard 200. Ikaba yaragize indirimbo zikunzwe nka Super Bass. Abantu bakurikiye umuziki hambere, Super Bass murayizi n'uyu munsi irahari, ushobora kugenda ukayishaka ukayumva. Nicki Minaj rero yagiye akundana n'abagabo batandukanye barimo Safari Samuel muri 2004 kugeza 2014, Meek Mill 2015, 2016, Nas 2017, Kenneth Petty 2018 kugeza ubu ngubu akaba ariwe rero bashakanye. Uyu mugore rero akunda kurya ibiryo byo muri Trinidad, ngira ngo msheka ariho yakuriye. Harimo roti, umugati nyine wa curry, harimo Peru, ibiryo bikoranye inyama n'umuceri, ndetse na jerk chicken, inkoko y'ikirungo. Umutungo rero wa Nicki Minaj, afite umutungo ugera kuri miliyoni 150 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akomoka mu muziki, ubucuruzi n'ibikorwa bye byo kwamamaza. Hano rero akunda gutemberera haratandukanye, ariko akunda kujya aho bita muri Trinidad and Tobago, nkuko nabibabwiye nyine niho yavukiye. Akunda kujya Los Angeles, USA, aho akorera ibikorwa byinshi, Paris mu Fransa. Akaba akunda n'imideri rero ndetse n'imico igiye itandukanye ibarizwa mu Bufaransa. Ibihembo rero uyu mugore yagiye yegukana. Uyu mugore afite ibihembo byinshi birimo 9 American Music Awards, ubwo ni American Music Awards 9, afite MTV Video Music Awards 8, afite BET Awards 13, akaba anafite Guinness World Records 3. Nicki Minaj ni umwe mu bahanzi bagurishije cyane mu mateka y'umuziki nyine, nawe urumva yuko ahagaze neza cyane. Akaba yaragize uruhare rukomeye cyane mu kuzamura injyana ya rap, ariko by'umwihariko ku bagore. Yes, ni The Mic Radio ndetse na TV. Iyo ngiyo akaba ari short biography y'umuhanzi Nicki Minaj. Ndakumenyesha yuko n'abandi bagiye batandukanye nzajya ngenda mbakugezaho gahoro umunsi ku munsi. Thank you so much ladies and gentlemen, mwarakoze cyane guhitamo The Mic Radio ndetse na TV, mukadufurenga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zacu. Tugira na YouTube channel yitwa The Mic Radio na TV, ushobora gukora subscribe. Bye bye, ciao, ndabakunda bya hatari.